I ćao ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas ćemo igrati Assassin's Creed 3. Dakle, započinjemo Assassin's Creed 3 igricu iz početka, naravno nećemo od kraja, logično je valjda. Dakle, ja sam već obrnuo igricu. Nisam naravno sve misije, zato mi je 36%, nisam sve misije na, znači sve na 100%. Zato ćemo mi sada sve, znači sve ćemo da igramo na 100%, sve da uradim. Na new game, start new game. I inače zašto nemam facecama, zato što mi jednostavno neću facecam, što da ne. I Ogi to ćemo da nazovemo taj svet, da kažem, gdje ćemo igrati. I idemo confirm. Tako da, ajmo da gledamo. Ovako počinje igrica. I dakle, ovo je dosta stara igrica. Jednostavno igrala mi se i snima, tako da, ono, započinjemo jedan veliki serijal. Tako da, eto. Ovdje sad ovo na početku sve. Tu što se dešava, ne znam ni ja. Inače, zašto nema zvuk, smanjio sam ga, znači, mnogo je glasan i kad je ono najmanje pojačan. Dosta je glasan, tako da sam ga skroz isključio. Inače, neću snimati facecam u Assassin's Creedu, facecam ću snimati samo u Clash Royale. I naravno, kada snimam neke challenge, logično da ćete moći da me vidite, tako da eto. Ne znam sad tačno koliko ovo traje, nadam se da će brzo da se završi, pošto ovo ne može da se preskoči. Znam da ima nešto na nekim, tako, kako da kažem to. Ne znam nija, tako kad gledamo. Ok, 21 i 12. Ok. Znam da ima da se preskoči, kao da skipujemo to, ali sada na početku izgleda nema. Tako da eto, morat ćemo da gledamo. Dakle, svaka epizoda Assassin's Creeda će da traje po jedno 20 minuta, pola sata najviše, zato što toliko i traje otprilike jedna misija. U svakoj epizodi ćemo po jednu misiju i tako korak dalje i stići ćemo do kraja igrice. Ok, evo, sada sjećam se ove scene, znači ovdje putujemo. Da, evo, sad smo ovdje kod pećine i sad lagano idemo u pećinu. Dakle, evo, ne mogu da trčim ovdje, samo da im. Aha. Valjda se trči na desni klik, ali evo, ja klikćem i ne mogu da trčim, moram da idem ovom brzinom. Tako da, eto, ovdje u ovoj pećini. Ok, ne. Ovdje u ovoj pećini ćemo bukvalno celu igricu ćemo da provedemo u pećini. Ima to još dublje da se ide, ali dobro.
minutes after it, never once considering how in the world she was to get out again. Ok, sad smo ovdje, negdje, ne znam ni ja, u pećini ovdje i ne znam gdje bi trebalo sad idemo. Trebalo bi da ima sad kao testiranje kakav sam ja u stvari, kako se snalazim sa parkurom, da kažem. I tako to, kao bukvalno neki drugi svet. Pokupi to. Pokupi, nećeš da pokupiš? Ok. Ok, evo napokon možemo da trčimo, kao što možete da vidite. Na desni klik se trči i evo ga ovo mesto gdje ćemo bukvalno cijelu igricu da provedemo. Mislim, naravno, ja ću da idem i u London, ali ovdje nam je bukvalno stanište cijelu igricu. Tako da eto. The key. You must find the key. Son? Ali znam da mi je... Evo, ovo je taj nekakav potpuno drugi svet gdje ćemo da se isprobavamo u parkuru. Samo što ćemo da imamo naravno neke zidove i tako to. Ok, na space skačem, kao i kod svakih igrica. Na levi klik se bijem, ok. Dok se podsjetim, pošto sad trenutno igram Assassin's Creed Black Flag, pa su skroz su drugačije komande. Znači, na shift se trči, sve drugačije. Znači, jedino nije drugačije što se bijemo na levi klik. I drugačiji parkour i cijela grafika je drugačija, ali dobro. Uglavnom, evo nas sad ovdje. Dakle, sada trenutno ne znam gdje se nalazim. Ok. Evo ga. Dakle, to je taj svet gdje ćemo da se oprobamo u parkouru. Dakle, kao što možete vidjeti, samo držim desni klik i penjem se. Šta? Aha. On me sad testira u kako se penjem. Dakle, evo kao što sam rekao. Testira nas, trebamo ovako. Stižemo napokon do kraja ovog parkura. I sad, evo ga. Sekvenca 1. Ulazimo polako u prvu misiju. Dakle, evo šta treba da uradimo. Synchronizati, aha.
Dobro, ovo smo uradili, 100%, logično. Ko neće testiranje? Testiranje je kao bila prva misija, ali ja ću to da nazovem nekakvim uvodom u Assassin's Creed, a ovo sad gdje idemo ću da nazovem prva misija, tako da, eto. Sada ovdje ulazimo u našu prvu misiju i ajde da je pređemo. Idemo. Sekvenca 1, a deadly performance. Naravno, ja ne znam šta to znači, jer sam ja profesionalizam za engleski. I nalazimo se, ne znam nijegde. Znam da je 1754. godina, ali dobro. Možemo ovo da preskočimo, ako kliknemo, više ja sam to preskočio. Mogu i ovo da preskočim. Dobro. Znači, tako ću možda nešto da preskočim što je dosadno, zašto znam da je dosadno. Inače, ne znam zašto mi sad pao odjednom FPS. Ne znam. Ok, ne znam. Ali, tako mi je i dok ne snimam, ne znam ni ja. Da li zbog ovog dela ili šta. Ok, sad ovdje mogu fast walk. I ovdje treba da se proguramo. Ajde. Prolazi. Trebalo bi sada da se penjem na neke od ovih balkona. Da valjda ubijem nekog, jel ne znam ni ja. A sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo šta se dešava u prvoj epizodi. To jest misiji. Evening, Nathan. Reginald? Can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this refinement. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once, my father told me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose it's not Inače ja možda i sečem onaj deo gdje se prelazi parkour, tako da ono. Možda vam ostavim kratko, samo ubrzano, da vidite kako je to. Ali dobro, nećemo sad o tome. Vidjet ćete i već u klipu. Dakle, locate the gold target, eno ga. Tamo nam je target, njega treba da ubijemo verovatno. Tako da, ajde da vidimo. The stairs are watched. I need to find another way out. Sad kao priča nam odakle da idemo. Znači sad treba da ustanemo valjda. Ili nešto tako i da idemo polako na tamo. Što ćemo da vidimo. Da. Dakle, ajde ustaj. Ok. Idemo levo. Ok. Sve samo da prođe. Ok. Sada bi trebalo, nadam se da možda trčimo. Mislim, moram da trčim ako hoću da se penjem, da. Idemo odavde. Ok, trebamo gore sad da idemo i idemo preko ovih balkona. Mislim da ne smijem gore, ne smijem da me vide, da. Ok. Penji se gore. Ok. Ovo za sad ništa nije teško. Lagano se prolazi. Inače, naravno, neću snimati, ok, ovdje treba da se popnem. Neću snimati svaki dan Assassin's Creed. I bit će naravno i Clash Royale. Ok, move mouse. Ja, ovo mi je najgore. Znači, vi trebate ovako da nađete nešto, kako bi uspjeli da... Znači, to sam jedva prelazio. Ok. Ne. Ne. Aha, evo ga, uspio sam. Znači, treba nešto da se mrda s mišem, ne znam ni ja, znači, samo da prođem. Ok, sad sam ovdje, ovo ćemo da preskočimo. Sad čekamo, evo ga. Idemo tamo. Oh my god. Ajde. To. Skači tamo.
Možda budem snimao Assassin's Creed, na primjer, 2 put ili 3 put nedeljno. Ok. Idemo ovako. Sad se penjemo gore i evo nas ovdje. Sada valjda nešto trebam... Aha, evo ga, stigu sam do ovog. Njega ili treba da opljačkam sad nešto, ili treba da ga ubijem. Vjerovatno da ga ubijem. Hey, Ethel. You should have come to me. We would have found another way. Mislim da ću da ga ubijem sad, nisam siguran, ajde da vidim. Then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. Ethel, Aha, da, ubit ću ga vjerovatno. Da. Jadno dete. Ok, to smo sad uzeli, tako da idemo, treba da izađemo iz ove opera kuće, tačnije iz opere. Oh my god, šta radim? Sad ne smijemo da trčimo. Mogu da ih guram, nice. Koliko dobro. Begaj. Begaj. Prolazim. Begaj. Ću ovo da gurnem, begaj. Begaj. Ok, nadam se da ću uskoro izaći iz ove kuće. Šteta što ne mogu da trčim. Ali dobro. Dobro, bre, smiri se malo. Gle, gurno me. Nećeš. Ima da te gurnem. Tako. Nećeš ispred mene. Gle, gurno me. Stani! Ok. Ok, eno ga izlazi, ja mislim, tako da, ono. Sad ćemo da izađemo i trebalo bi uskoro da završimo misiju. Dosta dugo traje ovaj klip. Ja ću vjerovatno jedno pola sata sigurno će da traje, ali ja ću da ga skratim na jedno 20 minuta. Sve nepotrebne delove, mislim. Ok, to je to. Sekvenca 1. Prva misija gotova. Mislim da smo 100% uspjeli, da, 100% misija. Ovdje ni nema nešto, bukvalno ne može manje od 100% da se uspje, tako da ono. I tu prvu misiju smo završili. I da, sad smo na brodu. Tako da ovo je Atlantski okean, Atlantic Ocean. Dan 2, ovo nam je drugi dan na brodu. Mi smo, ja mislim, radnik na brodu, nisam siguran, vidjet ćemo. Ali dobro. Ne, mi smo kapetan, ok. Uglavnom, ja ću ovo sad da sačuvam za sljedeći klip, tako da, eto, ako vam se svidio ovaj klip, obavezno ostavite like. Ok, obavezno ostavite like, pretplatite se na kanal ako već niste, kako bi mogli da pratite moje videe i šerujte sa drugarima. Tako da, eto, vidimo se u nekom narednom klipu, a do tada veliki pozdrav.